6 meseci prvi put smo predložili ovaj paket međusobno povezanih zakona, čiji je cilj povećanje personalizacije politike, odnosno uvećana odgovornost izabranih predstavnika, u ovom slučaju lokalne samouprave, prema građanima. Veoma nam je drago da se u ovih 6 meseci intenzivirala javna debata o ovom važnom pitanju, kao i da su sve glasniji zahtevi građana da se izborni zakoni izmene. Stoga podržavamo i aktivnosti organizacija okupljenih oko inicijative Biram koga biram širom Srbije, koji se zalažu za izmenu izbornog zakonodavstva u skladu sa prethodno navedenim principima. Naime, važeći zakoni daju preveliku moć političkim partijama u kandidovanju i izboru predsednika opštine i gradonačelnika, jer se oni ne biraju direktno, već posredno posle izbora, kao posledica političkih dogovora u okviru skupština opština, odnosno gradova, a ne u skladu sa željama birača. Direktan izbor predsednika opština i gradonačelnika povećao bi njihovu odgovornost prema građanima, odnosno podstakao bi veću brigu za njihove potrebe i interese. Ovakav način izbora smanjio bi i zavisnost predsednika opština i gradonačelnika od vrhova političkih partija i organizacija, jer ih na osnovu važećih zakona kandiduju i posredno biraju odbornici u skupštinama opština i gradova. Uvođenje principa povećanja odgovornosti izabranih predstavnika prema građanima podržavamo i za izbore za Narodnu skupštinu. Zato se zalažemo ili za uvođenje mešovitog izbornog sistema, proporcionalno većinskog, ili za proporcionalni sistem sa mogućnošću preferencijalnog glasanja. Kod ovakvog sistema raspored izabranih poslanika sa određenih lista ne zavisi od redosleda na tim listama, već od broja glasova koje bi građani dali za pojedinačne kandidate. Tako bi, na primer, i neko koga bi partijski vrh stavio poslednjeg na listu mogao da uđe u parlament ukoliko građani prepoznaju da zastupa njihove interese i dobija više glasova od partijskih kolega koji su ispred njega na listi ili nje. Izmenom izbornog zakona takođe bi mogli da obezbedimo da svi delovi Srbije budu predstavljeni u Skupštini, što nažalost sada nije slučaj. Hvala.